IWFT, IPFT, ini ringi tu bijak sini kokthumnai sini media bondo rokno black hambario sung tini joruri khlai je media ringi mana hamani obone sini kaisa karon sung Khainai Januaryni 6th Januaryni Simi sini black nang mani movement khlainani digi thang tongo boni bagai sung Khainai 6th Januarygo somosto IPF tini brotherhood organization jeta tang tongnai borok bai milewoi asuk laiei central committee ni moddome sung sidanta naharka je Khainai 6th Januaryni sini movement churungai boni bagai je movement churu chung oboni bagai Khainai yo je Tripura hastewo agi je thanai 2009 ni simine je sini IPF Tripura land ni bagai alada rajyoni je demand khlai tongmani oboni ruk sawina chung tabo bahainya continue tabo chung demand na khlai ni thanai boni bagai chung bishesh khayai ojarawa Tripura land sanmani sate sate kesarau kisa sinabo mane Tripura sarok mabai taibo khoti karok hai ka hamyang mani digi thang tongkha obono omhai je chung thanai mas ni sikango je chung khanaka je 2016 no bosopiti gromoi je kaisa CAB hai ke tabuk abna CA khlaimani abna chung continue piriti da khlainai tai abna chung khlaibo thanai abna rok saina chung nayo Bharat Sarkar je ain ti phika o aina rosai mananai hai ke batil ma khainai obon bagane abna rok saina chung je sini kotor movement o movement chung sara Tripura jara je Tripura sarokna hai ke chini dok rokna hamjak nai bora rokna chung obon kok kasara sengorok ke mani biridi taya sengora seng je chini main Tripura land nangmani o Tripura land satena seng obno bor tlang thanga boni bagai de seng sawa sini je demand khlaitani o jagawa jotto samogra Tripura basi rokna abgoi phaiani boni bagai o jaga chung nukha je tabuk je ka he ke CA jeta chalong mane abno dati dati khlai rosai mane Bharat Sarkar sengtai buman sujak sengora Tripura hastewa oma hake somosto Tripura basi आंदोलन खाइमानी साथे साथे सिनी केंद्रबो सिनी जे बररकना सिनी IPF तिने लीडर हाके त्रिपुरा हानि जतो सिनाइ नुकनाय रखना थांगाय जों दिल्लीआवबो थाङै कक्सनान बगै सिनी तियार मलाई दङ अबन बगै बुसुक जरा तै मान थंनाय सुरो जों अ जागा मेन सिनी दिमान खाय त्रिपुरा लेन सिमिया अबन बगै जों जे ताबुक CA जतो सालो खाय दंमने अब आबनबो बातिल खाइमा खाइनाय हाके रसाय मानानाय आबन तै खाय तै कैसे जों त्रिपुरा दाति दाति खलाय NRC वो चालू खलाय जता फातारनी जता बेआइनी दी हापाइनाय बरकनबो दाति दाति खलाय और त्रिपुरा हास्ते नरिमा रहनाय एका सारा भारत वर्ष जेमन चालू तमहे त्रिपुरा हास्ते वो दाति चालू खलाय बरकन बात खलाय रहनान बागैना आं समस्त त्रिपुरा बासिरनो ककचर बने बागै जों जगा केवनि बिरिदिया जों एकमात्र भारत वर्षनि जता आइन दमनि अपनो दाति पास खलाय जोंनो दाति दाति खलाय सिनि दखानि बरकना हायका सिनि खुंथाय बारन बरकनो मथांनानि लामा पार्लामेन्ट सले जों जोंनो रनानि बागै जों मेन सिनि डिमान्ड त्रिपुरा लेन दंमनि साथे साथे जों अबन आन्दोलन खायमा दं बन बागै आं समस्त त्रिपुरा बासिनो अबन खयनमु जों नरक नाहारता दंनि आनो तिनि बनो अमहायके नासिं दंजा जरा अखेबो जों बेलेग सुजुगमान तंखा पनसुतै पुरो रमना नांगो माहायगेना जों ताबो जे केंद्र सरकार 12 बछर अमहाय जे गुगल माने अनेक किछु प्रब्लेम मान जरावा त्रिपुरा हास्तेन बागैबो सिनि डिमान्ड मान बागै समस्त त्रिपुराबासी नासिक तंगे वय जतन आब फाइनानि खयै आनि किसिसा कक सामने सकना हामबाय 6 तारिखआवबो जागोन फाइनाय 6 तारिख जों हुमुलं एरेन जे दुकमाली बाजार जों अलरेडी जों आरो कन्टिन्यू रोटेशन बाय जों तंनाय फार्स्ट नि दिन जों 6 तारिख 10 तानि सिमि जों आरो सिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट सिनि एनसी सार तिनि पार्टीनि जेएस मेबार सार
borokni netrite na samosto MLA tongani changa jaga andolon khlainen digi thang tama 10 tono chang mum phanangai sati kitar matangai china andolon choye soyani bagai heka onitisto kalni bagai na chang andolon khlaijana digi thang to Home Minister na chini party na hoite chang continue na sai tamo jem sujok mana chang aplon sa chang tirpolen bagai kuno sai aba hai kuno kokre continue tirpolen bagai chang sai tamo phiaba sangna tabuk jora tirpolen tabuk jeng diman khaito bonono direct riyahni bo saimia pheba somoy opekha somoyna sung tabuk nasingai tamo somoyna opekha pheba sung tabuk somoyna matama sung judi nini ani judi baksa khlai andolon khlai tirpolen chung dati ni mannai obviously sini main no doisa sung aban bagana Amit Shah ne he chung je Narendra Modi bine je Bharat ne Prime Minister bong ne thine chini kaham tirpolbaji judi ekota ngai chung diman khlai sung chini tirpolen dati khlai manai Bharat Borsh ne je ain tongmani Bharat Borsh tabu je salu khlai tongmani aboni bagai je NRC salu khlaiten sung obon nayo pheba kendra sarkar tamo disina bachin party chung abno tei je kok salai tong abno tei chung salai tong je Bharat Borsh no pore chung tabo boya no kato biar khlai abno chung na chingja abno tei ne chung konai pheba chung tabo je ka ha ke sie jeta tom tomoni abno khe chung nas na ya tutole chung abno protest khayong ka chung abno iya na chung romina hlia iya na chung dati poriskar kok chin kok abno batin makana abno jodi na abno jodi salok khayang ke Bharat tak Tripura hastewa sudo o jagawa Tripura simi tangai hatarni borokno rujui tongai ba nangom hai kabang ma jai thai tong Bharat ka tlang thangde tlang kubun tu ko rajyo bori de tangi chung Tripura simi hori tangai obro chin diman tong আমরা থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বেসা সালাইলা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তে কোনটি মানে একদম সাই সারিকা ককরম সাজা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চং জাস্ট ডিমান্ড এবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাম খাই খায়া চিন তো ডিমান্ড চঙাব ইয়াখান ফাইমিয়া ডিমান্ড তো চিন মা তংনাই ডিমান্ড কন্টিনিউ চং খাইলাই তো যেটা সুলা টেবলেন সাং especially to all the media fraternity today we the IPFT party along with the allied organizations that is Youth IPFT, IWFT, ATISA, TPB, IMW and all other allied organizations. We have called for this press meeting in order to declare the forthcoming demonstration, sit-in demonstration to be staged on 6th of this month, which will be an indefinite sit-in demonstration. And in our demonstration, we are having 3 charter of demands. That is, the first is to create a separate state by upgrading the present TTADC area, and second is to exempt Tripura state from Citizenship Amendment Act, and third is for introduction of NRC in Tripura. Thank you. Sir, your name? I am Mintu Deborma. I am a Central Executive Member, IPFT. Belakang hambai. IPFT assignment umum ujian only for separate state Tripura land. Tripura land man kangkai. Jeng bomun nayo immediate India government Tripura land dakti rina niung thong. Tripura land mamani ya gula sini party jeng bom dekhe ran Khainai abo sini central government are central committee I50 no jeng alochona khlainai. India government tabu I50 no omono saka ba I50 no simiya every media ni bisingti India ne jauh citizenship tongnai rokno rajnitik faida ne bogi kono borok sawi man tabu 2000 ne pore phonor cut off that claimano ba 1980 phone claimano ba 70 phone claimano apna India government tam siddhanta na a siddhanta na paiman pore jeng sini party level ti ba sini kendra committee ni jeng alochona khlainai boni pore jeng saklainai